Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 7. Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kang uang malu jadi sabarin, likonen nyidangnya kapin, langgap bahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, dengan jejak ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang unang, camate undang, bupati ne undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, dengan undang mantan. Lo kang uang malu jadi sabarin, likonen nyidangnya kapin, langgap bahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, dengan jejak ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupati ne undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, dengan undang mantan, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupati ne undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, dengan undang mantan.
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan kondek kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekene sing ngidang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang mesesalan ulian nuwotin demen akeprutan sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal kondek kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekene sing ngidang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang mesesalan ulian nuwotin demen akeprutan sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal Oke nah, ada lemon bangsat kim.
ide dane sareng sinamyan boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan boya menyudutkan perorangan. Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli Pindan ngomong jarah alak-alakan Jani menyemumuk metiktokan Pindan nak selingkuh mahkaman kabar Jani nak selingkuh terang-terangan mirip Niki ciri zaman edan Aib kok malah meedengan Dosa kok jadi kebanggaan Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli Pindan
atuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
Duak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kalmelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Wah, kalau nggak artis ada lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak artis gitar dulu mak lu nih.
Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma beken kesengi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biaston uyah corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kalengke ngidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luputkan kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pak luko pangkiang ngawur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Biaston uyah corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kalengke ngidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luputkan kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pak luko pangtiang ngawur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Iya, gimana lagi utang? Ondeng di tengah ya, ini caranya. Namanya tadi. Belum hati dia. Pak, bakal utang ini belum hati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum hati sih bukan Pak Bintu nih kengken bisa bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Bayar utang abang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dije mulahan sing sangi dang Pak. Ampura saja malu. Bahaya nang Pak. Aduh. Buang Pak, buang. Mengken utang kan Pak. Buang Pak. Ayang ini bayar, Engken Pak. Engken niki diputihkan niki. Mani yo. Kayak ini urusan. Depan kayak utangnya semuanya bayar. Jalan mani. Kayak ini urusan, Bang.
ngiring berbagi saking dasar hati lan manahi tulus sareng mapupul sangkaning hati sayang gane mangkin pacang memergi. Pesisir angin ring perbukitan kerasa ngampang kanyele ilang dan kerasa sampun galahi majan ketibane mangkin ring tatujonan Kebatang rasa pemargine yak siang uluke puniki dan kerasa ngetelye peninggalane sesak rasa tan sida nyiratan wentane buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang wentane lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi mando ipon sami memanggil rahayu. Kebatang rasa pemargine yak siang uluke puniki dan kerasa ngetelye peninggalane sesak rasa tan sida nyiratan wentane buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang wentane lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi mando ipon sami memanggil rahayu.
tugas bidan tiang gegelan sujati sangat tresnain tiang nanging rikala tresnan tiange berbunga-bunga di hatine ulian pelih tiang abade ilo megaten tresna Raganadi jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan jadi adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli nejani sapi buena sayang beli kerasetan si teadi campuran dewek beli nyakitin adi di ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang lundo tresnan beli nejani sapi buina sayang beli kerasetan si keadi campuran dewek beli nyakitin adi
Kone suarga sukene tanpa wali duka, yen niraga meladi mercepada kesangre dening pitong widyadari, kone disubane raga mati. Kone neraka dongos atmane mesiksa, yen iraga cora di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Bu ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatene antum madan suarga. Kancan nengai lara hidup di mercepada, antum masih subamata neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka. Dongos atmane mesiksa, yen iraga cora di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Bu ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatene antum madan suarga. Kancan nengai lara hidup di mercepada, antum masih subamata neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka.
Melahang malu melajah Bangsa kentauan pedang lemah Pang tu sing elah Pang tu sing campah Pang tu sing paling carleak ojog lemah Sing nawang kangin kau solahing andangan yu Jegcara anak budu Merasa genep nawang sastra Adungang malu dadi kelawan Angtu sing ngaju were Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajumang Mekade dadi buduk-budungan Pakaiane sarwa poleng Apa ngena paling aing Saru tetek kelawan sedeng Sing nawang bebedak poleng Tuturne paling aing Apa ngena paling wanin Bani negat di pengulung sedre Ngundang sekala niskala Melahan mandra belikat bicara Pangsingkan di pesu berduga Bani negat di pengulung sedre Ngundang segala niskala Melahan mantra pelikat bicara Pangsingkan di pesu berduga Segenap nawang sastra Adungang malu dadi kelawan dise Angtu sing ngaju were Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajumang Mekade dadi buduk-budungan
tiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bepedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung setre ngundang sekala skala melaan mantra pelikat cara rangsingkan tipe super duga bani negat di pengulung setre ngundang sekala skala melaan mantra pelikat cara singkan tipe sudodoga apa tagih kal belian ulian susuk uling arsoplan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging ngejani gerit ulian keadaan jiwa dagang meronta besuk dadakan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebet lu nak ngekejang padu bidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meabian demes sesalan dua pangidang bertahan madaknya ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani gerit ulian keadaan jiwa dagang meronta besuk dadakan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebet lu nak ngekejang padu bidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meabian demes sesalan dua pangidang bertahan
salon pulang buin perawatan. Ipidan sing taen tuyo janinya ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu. Bidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meabian demes sesalan dua pangidang bertahan. Rumah dadye ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan. Man pidan muleman udah kapah gati tepuk melalina ke nyoman mule to ilu jumah pedidian. Kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli. Apa kulian pidan daki sing aja memunyi. Apa kulian nepuk materi jani sing nyubodri. Kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan. Mirip meme korban sinetron lan telenovela, menghayal ngelaman tuh kaya. Mirip meme sing sadaran dua titipan, mani meme mati singkal mebekal warisan. Mani meme mati tua mebekal batu nisan. Mani meme mati tua kompor nemragatan. Ye meme Ibi me nah manian me. Kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli. Apa kulian pidan daki sing aja memunyi. Apa kulian nepuk materi jani sing nyubodri. Kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan. Mirip meme korban sinetron lan telenovela, menghayal ngelaman tuh kaya.
sadaran to dua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragata mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngalaman tuh kaya mirip meme sing sadaran to dua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan Jero balian tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nake nang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedur ngemi caya tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawan dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar hepatitis tako nang di Bali ye kone amat bebayi sekalen iskale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu meroban masih tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar kena hepatitis
tiang tusing si malu ngoraheng seton den beli ngelemeseng adik keluarga bangsawan lakar kejodohan iraga kelseng mecang kepan yen linawang lakar kekene berjalan tresnane yen dadi beli milih adenan beli mati yen mepisah ngajak adik kuliah kasta iraga jani tu sing jodoh Raman adi sing rela adi nyerah Gaston lega sing lega tresnane jani tanam apang tu sing adi angkakan tuhutin subah kena ramah dibeli milih adenan beli mati yen mepisah ngajak adik kuliah kasta iraga jani tu sing jodoh Raman adi sing rela adi nyerah Gaston lega sing lega tresnane jani tanam apang tu sing adi angkakan tuhutin subah kena ramah mulian kasta iraga jani tu sing jodoh Raman adi sing rela adi nyerah Gaston lega sing lega tresnane jani tanam apang tu sing adi angkakan tuhutin subah kena ramah singkal selamane kal ngidang kebang hubungan terlarang
beli jadi beli ada nengelahang adi sampunlah pasangan raga dua dipertemukan nanging sing saling gelahan seton dene sakit nilaka sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangtan sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi biaston sebet kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline kal simpan beli cerita manis niki kal aba beli ganti beli mati. Sakit nilaka sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang biaston liu kenangan nekal stata ingatan bangtan sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi biaston sebet kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline kal simpan beli cerita manis niki kal aba beli ganti beli mati.